Getting started. Zdravo svima, ja sam Amina i dobrodošli na moj kanal. Danas ću vam pokazati 5 mojih omiljenih filmova i reći vam ukratko o čemu se radi u filmu. Prvi film je Besli, koji me mnogo oduševio, malo je više fantazija. U filmu se radi kako jedan mladić koji je mislio da će bogatstvom i ljepotom sve kupiti i baš zbog toga ga je vještica proklela i rekla mu ako želi sve to natrag, da mora za godinu dana naći pravu ljubav koja će se zaljubiti u njegovu unutrašnjost, a ne u vanjski izgled. Drugi film je Prijatelji sa povlasticama. Mislim da možemo svi zaključiti o čemu se radi u tom filmu, ali reći ćemo opet otprilike. Drugi drugaci dogovorili su se da budu prijatelji sa povlasticama, ali na kraju su se i zaljubili. Treći film je ponovo 17. Otac koji se vraća u prošlost da bi popravio neke svoje greške iz mladosti. Četvrto je Kako smo se prvi put upoznali. Mladić koji je se vraćao u prošlost da naštima bolje upoznavanje sa svojom prijateljicom, jer je bio zaljubljen u nju. Peti film je Štand poljupca. Njega preporučujem baš svima, jer nisam romantičniji i ljepši film baš dugo pogledala. O njemu nećemo baš mnogo, jer želim da se sami uvjerite da je idealan film. Ako vam je se svidio ovaj video, lajkujte ga. Ako ste pogledali neki od filmova, komentarišite dole i pretplatite se na moj kanal.